Bra kan tachi man waba ne kwanto kro solo katana ni mame mpacho na sem ne sensitive kwa adan ko ejama akwete sei mpacho nyame adomo me na ye kata wanim ti ze san bo wano no ne sei esa wo kasa ne yanti ne yi o kata wanim ti yi no why yo ya wo bible kro bi focus ya kasa pre ko china bodu across ade ahi mpacho bible kwa ya sole mpacho me kwa so new apostolic you fancy to bible no so na bodi ye me ye ka say mpacho me nsa da bible yi so me nsa da bible say asem american erade hu me mobo oda asem be na odi abeda ye mommy asema me da abeda mo ye me tu kwan kakra adwuma na de me etu kwan ye na de wo kan de wo mo beti mpacho me tu kwan kakra kakra ejabo adu betra ma me bla na obeje ade mpacho me tu kwan kakra na me ko en me fan say ahokyere bi e bai kuro be so mpacho ayo me mpacho e wo akra waso ne magika no me mpacho e wo akra oni o kobra nini o ayo me mpacho e wo akra enti time ahokyere ne bai no na baby a meti nesi say me ntum feel because na me ntimi nko adwuma na amfa se mekwa na e di adwuma metonjum okay enti because of say na me ntumi nko adwuma nti no ma ho kire bai ma ho kire na bai no obi so mi se na nka nipa ne beboa ba che enam so man fan say ayonkofo bi ko so mi nipa ne ntem nipa ne oba ba che aha enti one ono twempana ba che okay enti 2021 na se me nyina nso tumi di ahokire ti eni ma nso kode da bi man nso se mu nso matie sie hwere esin fifin kinkre se be ma ba nso agire nso be boa be ma wona obeda nso ba no ehwiri sin so na koda asa dia ma hwere sim dia ma de ba no aye hu o yo etim pacho enam so ma me fan say yare bi ebebo me ntina me call hospital day in day out na me hwehwe baby kwa yare ni free enti me kan say yare ni sha say in September 2021 okay enti December mu na eduro bi na my feda because me ko bia no mu hu adekwa na ha just say enuru na na de me ma me painkiller and na me complain me ha ade cha me complain me ha enti mi fiura na ne sister nurse na okache me say aden na me change hospital na nanka me nko neske different hospital am see eti mi kodruye no doctor me koto no in fact na my frustrated nti ma me key statement be say I said doctors na de me ye try your luck because omunhu ade kon nti ase me kwa de bia wa dura ode ma me eno no ka chem say me nko ye some test to we are testing me mudu ono wa nka nche me because enka oka kire me a na ka magye me hu adi say intimi man say nti nya de si bia nka me ka obeye nti me ko hoko ye test na omuka kire me say results na mada adi mabre media me nipa na won kasa maka ma nima de koro we kura ya mana ya nti we nka de koro no bo wano a etike ebeti wan wafo ka ba na wo de wasema bre kasa enu so agire me twi beti be si so a me makadan krado ko hotel junction e ko mo me ma obi fa ni program be kume why on kasa on trance o wi anama ordinance am ko e de anko man pacho me sorry enti pacho omoka che me say results no e mada day enti no me nko na eye ready a on be frame enti omo kire da na results no e de be ready so that saa dan duru no me a me call hospital saa time kwa dem find say na affect me 9 bi enti na me ntumi nanti say me ko ba bi kura I just be na uber na medical ti me call hospital ho
me could do na me catch up so maybe yeah lab that see nti mo share me said that see reporting be ready me meje ti me could do ye no no catch me say enye ready nti me nsan corner eye ready a omo ankasa ebe frɛ me eti me sign ko fi ni 3 days time na number bi frɛ me catch me say results na ye ready nti no memra hospital nti me could do na me call baby a me kwa akɔgye reporter I say no almost sign be say some questions be number be na frɛ o nipa na ofrɛ o your ba na so e be ma so na me nteme ho ase say mo ama frɛ me say report na ye report no na o se di ase it report na ye de ma me tie de ma me no me ankasa me te report na no me hwɛ ne ya tro so say me nya HIV nti me call doctor ho e de report na ye de nkoma me could do on so ready no abrampa no ade na hye wa wada na ase de menya HIV ho kai se obodon wotu onum na wodi ani anti sa si wani ene wagege adamu senkika su driver masa ya badwuma edi anko eti me ko ba na de we si wani no wasi wani no wasi utrase na woda fam no wasi wani na wasi utrase na woda fam edu yeso abehenham abeguni paso adoma de si wo ya de obi akoya results akotie ensam ntere yina hotel abodi ebe pusa bra kasa bra pa cho me ko hu doctor no me ko na no mso wanya HIV pa cho on so na o kire me hospital kra me kwa on be manu edu enti no me ko je report ni Friday me Monday na se me mfanko sa hospital na on be edu be manu emra ye ka asem ne kire wo se sei no sei na esiye sada no momina eden na eden na wubu atopan ho hye roba no na ase di ade a oba no fa scholarship no ewi aso pdf bebra ade abri bebra di apro o pdf fo di apro oba onu wo bi sa na so obeboa wa agere nime wom tete o ya we kora se ya de okura sa virus no ti e ka kire wo no eye wo sei ye ka kire me de mo sa se mi wiase mi na abawi ye because na eden ni hu kwan me fa so me ko kire masem e ya kire bia e na me nye sa nipa no so sa kwan so nipa be hu me say e bia sei na e bia se me obi a me pem ma obi a gospel musician na e be kwa kwa ba ne sa nti me ko e doctor na ka kire me no o ka kire me sa de achi mande a me fa be report no enko sa hospital na wo kire me no nti me ko nyina no mpa ya na me bo ne se me ko no e bia ye be san de ka ade fufu bi say e bi kra na e mistake bi no mo ye ya o mo chu mi di to nye mistake you say results na che oda no to o mo ye ne be ten di asoko aso na aso agiro nyame abasa ai na sa time oba no na nnejai mpa cho da bi sa time ni mu no na ono susu owu bet me ka ba ya mpa cho ye beduru ho de tena ha me pa che wan enti me kodu hospital ho no na mo se yese ni o mo so be run o mo test hu se e no kre ansa na o mo de me beto aduru no so a o mo de me ato aduru no so to o mo so ye test no e na issue se edem mpa che wan enti mo ana na young girl bi wo leading o mo fi enti me twen akwara ne ben ho se me bi se bisa no de ye ya leading e di free so no knowing say on so kodu ya on so koye testing who say ade ne baaye no onya so program ka tese ne e de mani jai aduru na onom no e de hu e jai sa de na so fo ye ni bi de obi ya no ba na kwaje aduru anom de se huhum e huhum mu be hu bu dia fampa bota na chi no onom aduru ne nyame be fa so age no enti ho no mo na mi hu baby ko a na ya wie ne ye den ifia e de baaye
nti nurse say ni free akra ho e de be free nti enum na me de ba bet me bedu ye no asa niema mu aye den e de amame nti na me pese nka mi mpe bibi mfa me nsa enya ebetimi awo yere mpacho wo ba mpacho baby aw oba na one ne tsena ye betumi akase wo na ade yale ne ma na na ono de ma mpacho ono no mum wo ye de nti na de na ade hu ono ne de ne di kan baaye ma ona ode aduru no so ansa na mfa nse so from the kitchen say hunhum na che se mla ono ye se ono betra na o yale no mpacho ene wan kan kire so ono de enguase a na be ba abonten na ono ankasa de kan na no aduru to ndo ono de kum ne so nti time ma men so me de ne baaye no saa adwene ni nyina bi ba ntiri nti se de na o hwehwe me hwehwe mo na me pese nka nsua adwuma ba bi e waduri mpacho no uko sua de adwuma me pese nka me ko sua ade pam tailor mpacho Abraham pa fa na apprentice sa Abraham pa na adwuma pa no me boa so opamade ana wajai minya me offer for ne ye I say why master auto benz nti o say master and me master and dada I chairman I say me na me chairman e tu ntra adwuma no gi ana de amankola no mo ye nti Saturday ban makohwe wo abije ni panche o oh my lady ni panche no ayi ni panche o na sen ka o ka se mpe ni pa eti me edi na eti wo pe me afidie mpacho na no say mpacho industrial maybe send us 4,000 industrial machine 4,000 mpacho we dey ye be ward ni apebi ama why no problem na he na ka pese osu adwuma no na kam se musu o techima ho we dey techima case be the champion mo mo ame ne ento industrial machine ebusuafo mo mo ame kande mo mo ame o industrial machine 4,000 I ento ma no de enso betimi de aboa no enye se nti wo ba yi se wafo ba ne te mpacho enye se wo so anya ne se nti wo be se mo mpacho makache me won se second case in page na Dr. Mewre kasa pain na makomu no me nim bia se ade bi a de be hye me nsala ya de no eya momi yare na nkasa nkum ni pa na depression e wu no adentina wo depress say fanity say wanya malaria ya wadwen sa say bia wo malaria wo treat ya wo nom na duru ade na wonti ni wadwen ne sa momi wo be no maduro no so akusi da be ndi sama wo malaria ne de aka so nti fa ne sa because your yare bi wetimi ka say wo manage pressure no ne ade nyina say wo so ye manage de bia ye no maduro ti ade nti na HIV ni kwa de ye ade so bi ema mo say ebeku fa ne say wo pressure say do obi wo pressure no so wo pressure nti anu maduro na wo nom na live normal life untimi nti enya adwen ne sa aje ni nyina modwe efu adaka ene poster ne asebe yesi anamo ne ana yudie ne nu sa stage no yesi bi wa mo toilet mpacho de enti ye wadwen sa say di obi wo pressure obi wo diabetes de bi onu maduro no sa ya de udi e fa ne say wupto de ne pressure ana diabetes eti de bi anso wonu waduro yi wani free HIV so because ene hepatitis B kum ni pache HIV iti mesrawo wo hia proper counseling wan ko counseling mpacho de bi momi ese ye cheda ko ni counseling we ese ye wadwen ne sa why me pacho na emom no so ne oba betena dia mukuo na yesi mu okuo bi join ni kuo no mo platform so mimi ni mo bi a wo bi a wadwen ni kuo na waware wama ware o ana Abraham po ma wo akra ni bi okay true omukuo na omukokoko na omuko tachi my papa na wo bi na on de wayi na ni maja usu a obo ho dawuru e na no kra do ma hene na doctor wa che me ka ja usu ka do ma hene ye problem bi o do ma na ko kan o kan de on na wa ya advocate a obo ho dawuru onya ne 1990 so enso ta so tin be okay obo ho dawuru
me dey jam so me number be ma hu ya friend Why? Second case in my chance no come here man ni e jam so number na me friend say si ana me fa ma una ko re na ko join you ku na mo mo me 4,000 na why never aya chance